ببوونەیە هەشتی ئادارێ لە باژارێ قامشلۆیê bazara berhemên jinan hat vekirin. Projeya ji aliyê Komîteya Aboriya Jinan û Ofîsa Jin ya di Şaredariya Qamişloyê de hada amadekirin û organîzekirin. Hevseroka Şaredariya Bajarê Qamişlo Zîlan Mihemed diyar kir got proje wê hêza jinê ji milê aborî xurt bike. Di vê salê de me xwestin proja xwe bibine serî wek proja jin girêdayî mekteba jin ya Şaredariya Qamişlo projeya wê bû. حاضرکردن هات نجیره کردن دملی شارداریه ده و دسته ده و هنک منظمه جیب مره بونه آریکار مدوی سالان و ده مخواست ام به پروژه ببنه سری ام به سوکه دکن هدف جي طبعا يجبوغو كار جواجني نسباجنا بهتر المالي ما نبي كار الكارات قرن هناك ظروفي وانا كي نكارن الدوام كرسمي السازيا خبيبه بكاري سازيا ورنا جريدان كارك يسربخد قرن ما افسوك فكر جبوغو ام كارك جوار بامنين جن بطال نميني جن كاربي قدر كوي كاري خوا بكي لگوری کمیته آمادهکار آرمان جوی پروژه پیشخستنا آبوریا جن و پیداکرنا کار جبو جنانه لسوکه 14 دکان هاتنه وکرن جنین گو لوی سوکه کار دکن پیمانک دناور آوان و اوفیسا جن یا شارداری ده هاتیه امزکرن لسر سالکی شخو ابجی مود یمینا نووی برتقانه امارگیا ما نووی امارگی لیکر جبر امارگی دواتای آزادی آزادی جی چیه یعنی حریه وام وقجن ام حمود فكرن وام ازاديه خابستينون وام ازاد من لو ما ابنو بليكر شخو ابجي ما ديامينا ابيو دو برتوكنجي وقرطاسيه جي قرطاسيه يعني قلم دفتر تشتي ومسا شخو دوامي ما ويج السبهه ساعات نهبه ببيع حيو ساعات شوره ايباره جالی خواه شارداری باجار قامشلو $500 آلیکاری رادستی هر جنکی کرنه دا کوپی دویین کاری خواه بکرن و دست بکاری خواه بکن. آسیا حاجی یک جه کارکرن و سوکه که خوشی آخواتین زمان. آلیکاری واجی اکی آلیکاری اک مادی مرکرن $500 هر محل دانوا گونی شوفت داغا بکرن و بس تشتنواها بون طبعا ما قبول كر انه سيمها نكري تشتكتن يعني اوجي آليكاري دربك ده آليكارية تشتي سيمها تشتكي رمزي كرياويناي شغلي سي حزاري تشتكي ولوية بس حتى صالك جنابه يقدر جبي بقرر تشتي صالك تعجبان تدي تكاري تهي تكار بردوام بك يانا تكار قدشي بك وسفاسيات شكسي السربي سوكهاني سكني جاليكا جليكرنيج ديكور حمتش تي جني سباسيال بشام دكن براستي تشتكي قلك فيروز شوفي هجایا گوتنه یا کمیته آبوری یا جنان لباکوری سوریه گود 2015 ده هاتیه دامزراندن ده سال 2020 ده 20 پروژه کار جبو جنان جالیه کمیته و هاتیه وکرن گو 2610 جن تیده کار دکن زانا عمر دنگ امریکا باجاری قامشلو